Relaciona o caso nebe viral e a mídia social, caso ne acontece e a Sukulau Hata, posto administrativo Bajar Tete, município Likisa, e a Loron Ronurasing 5, Fulang Abril Tinang ne, e a Tuku Hat Madrugada, cidadão Mane Ida, Tama Emania Fengnya Quatularan. Depois, família Baku Lisuk cidadão ne, no caso ne, Comando Polícia Nacional Timor-Leste, submete ona ba Ministério Público. Video na viral acontecimento na Likisa iha Sukulau Hata Likisa dia 25 de abril de 2025 waktu madrugada dader iha acontecimento ida mana ida tama ya mai de ya Sukulau Hata itu di tama o kondisau lalu depois tama ya senhora da minha parte família ya então família Sira hadir no Bakulikus manewana lebih makan seni putara ya video viral viral terus caso né depois de acontecer no dia 25 madrugada né da dersan né a equipa Roma atende aquele caso né primeiro equipa investigação criminal para caso Baku nós bahia caso lebih kita lebih motivo perselingkuhan ada mana tama-tama minha filha anisanya video né depois yang kami bisa bakulikusnya ini 14 serviço ya radio berikuan né kali liga kolega Mane Balu mereka maharayan sa video né Allah dan terminaran may be atau sama makna ida perselingkuhan nemos polisi investigasi kriminal di Rabel aku yang Rabelnya di Piu atende ona e mos caso ida neve maka ema bakulikus kroi nada ba manewan de tama he ne uma mos polisi investigasi kriminal Likisa halona identificação ba ema 9 hitu 9 men anesan suspeito vai caso bakulikus né nós na ida anesan sasing vai caso bakulikus